Glory to Jesus. But it's better when the inner man is being delivered. Amen. Hallelujah. Amen. Before imoto nezinto abantu abaphuma ku-translate ngayo bazalwane it's after umphefumulo wakho qala. Once uqala ulala ungalala ngaphelisi ngoku uqala uvuka ungalala ngaphelisi inkululeko yomphefumulo leyo. Uphume esifeni uyotesta again be-HIV negative inkululeko yomphefumulo leyo. Hallelujah. Ube phofu ikhapha lise-empty. Hallelujah. Ukhululeke emphefumulweni. Hallelujah. Ibe impahla odlobeni kabikho but ukhululeke emphefumulweni. Akunane sasitshayitshayisa but sakhululeke emphefumulweni. It's very important emphefumulweni. Uyintoni na uba wena manje zonke izinto umphefumulo ubalulekile. So apha uzokhululeka emphefumulweni. Uze nantoni na ibingane zombulala uyinkomba ibingenamandla udinga qala ukukhululeka emphefumulweni. Amen. So ngiyanibonisa abantu. Amen.